Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maru ipapau BJP Manipur Legislature Party ki luchingbo oina ngarang khankraba Imnam Khemchan Mukhയമന്ത്രി oina ngasi wasak lorba yai BJP Manipur Legislature Party ki luchingbo oina mahakbu khalakpagi damak Sri Khemchana Pradhan Mantri yauna Kendra ki luchingba sing amasung MLA singbo thagatpa phungdorakli Amishung Ukhrul Jila ki Mapitel Chingsang Parengi Lam Ekar Kuntra Nipalom da Tharamba Popi Pambi Sing Security Force na yantatuna mangan kre BJP Manipur Legislature Party ki luchingbo oina ngarang khankraba Singjamai Kendra ki MLA amasung hanagi Mantri Imnam Khemchana luchingba anawi sarkar ama ngasi numidang waram wasak lorba yai BJP ki National Headquarters da ngarang pangthokiba mifam amada Sri Khemchan bu yetnaba leitana BJP Manipur Legislature Party ki luchingbo oina khankibani mifam atuda BJP Manipur Legislature Party ki Central Observer Tarun Chu BJP North East ki Coordinator Dr. Sambit Patra amasung BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sarda Devi saruk yakhi Nauna Mukhയമന്ത്രി oina wasak lorgadaba Sri Khemchan yauna ngarang mifam adura saruk yakiba NDA ki MLA sing hojik Delhi da lady makui ngasi Imphal da thoroklakani tungda Sri Khemchan bu Lok Bhavan da ngasi numidang waram Rajyapal Ajay Kumar Bhalana wasak lorpa yai Amaramda BJP Manipur Legislature Party ki luchingba oina mahakbu khalakpagi damak Imnam Khemchana Pradhan Mantri Narendra Modi Griha Mantri Amit Shah BJP ki National President Nitin Nabin amasung Dol ki MLA singbu thagatpa phungdorokli Social media da thagalakpa warul amada Sri Khemchan hai mangonda sinabirakliba daita si ikai khumna bakaluinana pukjel sengna thabak tawna bohonagani Manipur da santi amasung sakhot pupuraktuna Brexit Bharat amasung Brexit Manipur gi mangdan adu mangphau nahanaba angamba thakta honagani Rajya sida leiriba kanglup phurup khudingmaki marakta nungsi chanaba puraktuna Manipur gi apunbagi saktam ngakna honagani haina mahakna makhatari Manipur Vidhan Sabha ki Adhyaksha Thoksom Saitabata Hill Areas Committee ki Chairman Ngangbam Gangmai Hanagi Mukhയമന്ത്രി Nongthombam Biren yauna MLA kayana Sri Khemchan bu luchingbo oina khalakpada nungaipa phungdorakli Marak asida Independent MLA Sapam Nisikantana Sri Khemchan bu luchingbo oina khalakpada nungaipa phungdoklatuna hai Sri Khemchan Rajniti ki lamda ningthina khanglaba luchingba amani jingmi singasu mahaka achetpa mari leinai Tongan ba phuruk chinga khusamnana thabak torokani haibagi thajabaga luinana mahakbo luchingba oina khankibani Sri Nisikantana hai I think my guess is because BJP is very good at doing a surprise. You saw what happened with the presidential election. So Khemchan Saab has been elected because first of all he's pretty experienced. This is his second stint and he was a minister and I think he has good coordination with our Hill brethren also. Therefore, good face was selected to be able to stay in touch with various communities. I think that's the main reason. Ngarang pangthokiba Delhi gi mifamda mahakbu home gi thabak punaba khalakpada Kendra gi luchingba singbu thagatpa phungdokladuna social media da thagatpa warol amada Bishnupur Kendra gi MLA Gomidas Konthojam na hai Rajya sida tangdu leitaba santi amadi sakhotba purakna bahotnabada kathokpaga loinana thabak tawpani Imnam Khemchan bu luchingbo oina khalakpada BJP North East ki Coordinator Dr. Sambit Patrana nungaiba phungdorakli paugi marak thatna atenba break ama Every eye deserves the best. 3 days free eye screening camp. Lagliba February kitang mga dagi taret. Ayuki pung mapandagi ahum pauba Sija Eye Hospital da free eye screening camp pangtok jagadari. Urban Eye Care na lamjing lamtak piriba. Community Ophthalmology da award amadi Japan Grant pangladuna. Mitki makal makakayagi laying pizza bagaloina na procedure da 15% amadi investigation da 10% concession su pijari. PMJY RBSK amadi NPCB na su empanel tobiri. Aku pamarol gidamak 9436 235 274 da call tobirak na baghang hanjari. Tabiriba Pausi, Akisbani, Imphal Dagini. Ukhrul Jila ki Mapitel Singsang Pareng da Leba Thawai Koki Khulgi Akoibagi Lam Ekar Kuntra Nipalom da Ain Kaina Tharamba Popi Pambising Security Force ki Apunba Kangbu Amanangarang Yantatuna Mangan Kre Manipur Police ki pauna hai Popi Thabada Sijinaba Kangpok Sang Tarasu Mai Thaduna Mangan ki Pawasina Makatana hai Security Force na Imphal Jila ki Lambal Awang Lekai da Ngarang Tihumba ki Thabak Satabada Kuzukulai Kaya Fagale
ꯐꯒꯠꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃ 9mm ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ 6 ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ 64 ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯣꯟꯆꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ 3 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ಜಿಲ್ಲಾꯒꯤ ಸಂಗಾꯏಕೋಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮನುಂಗ್ ಚನ್ಬ ತುಯಿಲೆಲೋꯡ ಖುಲ್ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ನ ಬಸ್ ಅಮ ಖಾಮ್ದುನ ಚೆಕ್ ತೌರುಬದ ಮಿಯೋಯ್ ಅಮ ಕಾನಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ 58 ಕೋನನ ಫಾರೆ ಮಖಾತಾನ ಥಿಜಿನ್ಬದ ಡ್ರಗ್ ಲಲೋನ್ಬದ ಚೇನಬ ನುಪಿ ಅಮಸು ಫಾಖಿ ಇಂಫಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಕೈಸಾಮ್ಥೋಂಗ್ ಟೋಪ್ ಲೇರಕ್ತಗಿ RPF PLAಗೆ ಕಾದರ್ನಿ ಹೈಬ ಮಿಯೋಯ್ ಅಮಸು ಹೌಕಿಬ ನಿಂಥೌಕಾಬ ನುಮಿತ ಫಾಖಿ केंद्र की एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अमसुंग क्लाइमेट चेंज मंत्री भूपेंद्र यादव सभापति ओइतुना 94 सुबा सेंट्रल जू अथॉरिटी की मिफम ngarang न्यू दिल्ली ता हौदोखरे सोशल मीडिया दा थागतबा वारोल अमदा श्री यादव न हाय मिफम असिदा लेबाग असिगी तोंगान मफम दा लैरिब जू सिंग निंगथी नंगाक सेनब अमसुंग सेमगत सागतनबा वाफम कया खनखी लेबाग असिगी तोंगान मफम सिंग दा लैरिब जू सिंग निंगथी न खंगदोक्तुना करमना चलाइरिबगे हाइबदु यंगसिनबसु पाउताक पीखरे हौजिक चथरिब संसद की मिफमदा लोकसभा की सदस्य निपान हाउस की सतना कांगलोन की वांगबदा थबक तौबगी तमक बजेट सेशन लोइब फाउब सस्पेंड तौखरे सस्पेंड तौखिब सदस्य सिंग अदुदा कांग्रेस की 8 अमदी CPIM की अम यावरी संसद तंगारंग कयार खना चरांग नब थोकपदगी हंजेल मिफमी थोखी विरोधी दल की सदस्य सिंग भारत चाइना की मरी अमसुंग भारत अमेरिका अनि की मरकता यानकीब ट्रेड एग्रीमेंट की मतंगदा यानिंगदब फोकदुना चरांग नब थोखी ngasi phongba pauje singi maru ba pau singi dama hauze ngangbam amukhomba leire amukhomba thagachuri nolini yumnam khemchan bu BJP legislative party ki lusingboina ngarang Delhi da pangthoki mifam amada khankhiba mahaku ngasi rajya gi mukhyamantri oina wasak lawraba yai hai pawchi ngasi phongba pauche singda banner headline tawduna paksana phongnaba ure sanga express manipuri edition da singjamagi khemchan na Manipur gi tarawm doisuba chief minister oirgani deputy chief minister ani thamlaba yari amadi kampokpi assembly constituency gi nemsak ki get na oigadori haiba pau asi banner headline tawduna phongli pau asi sana lebak na khemsan bu BJP gi legislature party gi lusingbo na khan khra chief minister yauna deputy chief minister amadi home minister oina MLA sing asi wasak lawraba yai haina banner headline tawduna phongli पौना फमदा खेमचाल लीडर ओइना खनख्रे ngasi numidang waram pung tarukta wasak lawragani haina banner headline tawri Manipur da government thamnaba खेमचाल buluching ba khankibasi irang asigi tangkak ama losinbani haina Lok Sabha gi MP Dr Bimol Akoijamna phongdoke wafam amasu pauchi sida maroi pawina phongli People's Chronicle da खेमचाल ngasi chief minister oina wasak lawragani nemchap ki gena deputy CM oigadori haiba paw ahan ba headline tawri राज्य सभा की MP महाराज सना जॉब लेसेमना हाना ममांग दा पालंबा UPA गवर्नमेंट ना नॉर्थ ईस्ट ता तंगदु लेता दब फिबम पुरखी हाइना मरान सिबो वफम अमसु पाउसी सिदा अनि सब हेडलाइन तोदन फोंगली संगा एक्सप्रेस इंग्लिश BJP legislature party की लुसिंगबा ओइना खेमचान खनख्रे मांगना चीफ मिनिस्टर ओरगनी कुकीजो MLA सिंग मरकता मोट खेनाबा थोरकले हाइबा पाउ अहानबा हेडलाइन तोदन फोंगली नाहारो की थौदांगदा बोसेमगी पेपर स्कैम हाइबा कैप्शन से मखादा देसाम की थोमीसिंगना बोसेम की ऑफिस बिल्डिंग तमना थोमजिन खरेब पाउ मरुई पाउना फुंगली अनोब लेंगा अमा लागलबसु मणिपुर की महौसा की इंग तप्पा फिबमदा हलकपदी हंजिलकपदी वाखिगनी हाइना MPCC की प्रेसिडेंट के मेगेसन फुंगदो के वाफम अमा मरुई पाउना फुंगली पोलेन खुलदा नोंगै पंकाप ता काफरे नेमसाक की गेनबु डिपुटी सीएम ओहेनगनी हाइबगी हराउरिब्रा नत्रगा लेंगाक सेमबदा यानिंगद्रिब्रा हाइबा पाव अमसु पाउची सिदा मरुई पाउना फुंगली हिलसन बिन एक्सप्रेस दा NPF की MLA लोसी दिखो डिपुटी चीफ मिनिस्टर ओइना ngasi wasak lawrgani haina ani sob headline tawri ganphiu mail da center na राज्य सिगी disaster relief की दमक लुपा कोटी 4.9 हेनबगी सेनफम थादोरखरे पाव मरुई पाउना फुंगली तमिलुंग टाइम्स दा हानगी मणिपुर विधान सभा की स्पीकर ओरंबा वाई खेमचान मणिपुर की मुख्यमंत्री ओरगनी हाइना आहान बे हेडलाइन तवरी नोलिनी थगजरी अमुखोंबा अरुबदा मरुइपा पाव अमुखना BJP Manipur legislative party की लुचिंगबो ओइना ngarang खनख्रबा युमनाम खेमचान मुख्यमंत्री ओइना ngasi wasak lawrpa yai BJP Manipur legislative party की लुचिंगबो ओइना महकबो खलकपकी तमक श्री खेमचाना प्रधानमंत्री याउना केंद्र की लुचिंगबसिंग अमसुंग MLA सिंगबो थागतपा फुंगदोरकली
अमिशुंग उख्रुल जिला की मपितेल जिंगसांग परेंगी लम एकर कुंसा निपालोमदा थारंबा पोपी पाम्बिसिंग सिक्योरिटी फोर्स ना यांथतुना मंगन करे पाउलोय जरे